Hadin ke final jong ke Africa Cup of Nation. Hadin ba ke Senegal ke laban pelimno ya ke Morocco ke final datang sikot. Gum taruh ke Senegal hak ranking jong ke FIFA mentah kelakiu syadu ke kerdan ke Qatar. Ha ke mentah ke Senegal kelas simpas ya ke kerdan jong ke Itali. Ha ke Itali kelahir ya kerdan ke Qatar. Kad baka Senegal pat kelasim ya kerdan ke Qatar. Ya kerdan ke Ningkong dang bat hida ke Spain hadu mentah. Ya kerdan ke Baar bat ke Argentina hadu mentah. Kerdan ke Balai dang bat ke France hadu mentah. Kerdan ke Basau ke England, kerdan Basan ke Brazil, kerdan bah Ndriu ke Portugal. Ha ke bah New ke Netherlands, ha ke bah Pra kelaku mentah da ke Morocco. Kerdan bakendai kelahir ke Belgium, bat kum jeruk ke Sipau kadai ke Germany. Ha kerdan ke Kadwe kadai ke Croatia, bat mentah kerdan ke Qatar keladai ke Senegal. Kadlai ke Italy, katsau ke Colombia, katsan ke USA, katndriu ke Mexico, katnyau Uruguay. Bat ngemla ban pulelut yang kerdan ke ranking jong kiri ke per. Henry Hadin jong ke Uruguay ke bawahnya kerdan ke Kadnyau, kat prapat ke deka Switzerland, kat kendai ke deka Japan, arpau ke deka Iran, arpaway ke deka Denmark, arpar ke deka South Korea, arpulai ke deka Ecuador, arpsau ke deka Austria, bat arpsan ke deka Turki. Tementah hang netu nepej tang kini ki arpsan teli kiri. Henry ki top 10 pat ki dehi kine ke Spain, Argentina, France, England, Brazil, Portugal, Netherlands, Morocco, Belgium, bat ke Germany. Kine mata ki bidang hap lane bidang kentup ha ke top 10. Kad bah ke top 20 pat klasya kentup lang ke Croatia, Senegal, Italy, Colombia, USA, Mexico, Uruguay, Switzerland, Japan, pat Iran. Kublai Shibun.